Khasi Student Union East Gentil District Unit haka jingalang bala shakon bala penlong menta kasngi ha conference hall jong ko office u deputy commissioner hakli irian kalapan pau ka jing persyajur halo ka jing pan jingbit jong ka National Highway Authority of India kabakwa man pleno ya ka jaka lum khajna kabadon halum shinong hakani ka jingalang lai don lang rukatu ka ni kinong elam shinong kit khot ka KSU East Gentil District lembat ka KSU Narpu Circle pat yakani ka jingalang lapan ya daw ADC jong ka East Gentil District uba G Warjri hakatai ka jingalang nakaliang jong ka National Highway Authority of India om shamla don ba wanmi banya don rekat lang kumta ya karai bala shim hakatai ka jingalang u ADC ula ong ba unsa pha ni pentim sha ka National Highway Authority of India pat kumjuru shaki bo sarkar ki bahalor laong ba kaseng kalalango shikat day ya ka jingkhot jingalang ki board district ha conference hall hakli irian ngidang mut ba ka sarkar ka khot panyatay sani bha halo ka jingbam shimkia ka National Highway Authority of India ban maramot ya ka surak penban da kumwei habaya kren ha ka jingalang la ya kren penban da ka jingmu ban play ya ka tollgate kumba kaseng harangkat lang ki pait ba jong ka thain narpu lembat ki board panya chnong jong ka thain kilarai ha ka jingya ki pait ba ka balapan long ha ka pratrik jong ubnai nailar a ja arfulai bakin omsha asatia ban play yakate ka tollgate halom shnong tat hadu ba ka National Highway Authority of India kan ban bhashwa yakasurang hoi taki mu kiji kdo jong ka sarkar kiji kdo jong ka nai ban marmo tu surok ka kom te ka ta kam ram jong te yam ta hi hoi pe yaw surok te long thu umlang ni long bang de surok National Highway 6 mo ka jinglong jiman ka jisnu ka jingjak kai ka barang ni krisi te kemau tu ka jingki jong Yesu harkat jong di pembahas nong ber ka ko ka po te tu si ngila ong ba ya si nakarai ba yaw sorok ni kaya ka turket ni khang swanta te newspaper lada ka NSI kan repair sorok mo lada ka NSI kan repair sorok ndukho ni ko masak ting sa effect ni siya kran sujmut ban play na tol te kumang ta ki atu sing plonge ki try pidam tu si te utu na hai wong no tu menja technical jang na hai no tu biswa su ti la ka no ba ko ni apa ndu tio ta mo no nda kri haru apa kan tu tu dan pun ta ndu tio jem don nothing no no ta e ban ni tu ta kan hai ka la ta Tinga na yang dumi ka sai siong mo ro ba ro ni ni jika kin khot ye ka ba snong khot ye ki simang khot pe ba ba step holder mo ba ni kran kumnu ni ya discuss kumnu ni perkhat sang ka jine ye pe ba ha ki ni so phi khot man ba ni kran ba no pri ko ke te tong impossible sa te ngong pe ka jing moman jong den hai ka jing man ni mata ka pausai ba it's not take responsible kana kan ban responsible kamdon jiba kre so ke ka paw sai ba kinut ban wan se ke jilang na mari kita ni te ong ban ka ban song ni kuna tang ma ban ta ke jang ban le ke ba song bari kumang yo ti try kis ba de mai ba na mar hakuk subject to tol ge mo te ta ka daw na song ti thai ni ka pergi ba ha ba song dan ni te kita ong ada siapa tidak pun pertanyaan ini tinggal dia menong dia ban oh dia tak sepakat ini mula taman dia juga misalnya yang ba dunia fokusan mencinau serok dia tak ini rumah kita ke buat apa ni terang buat apa ni terang dia sama kat dia bagi ngaji mo